السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكتر سنة نجين ربي سنة حزرات وجدت هالرواية فيديو بوليتنتي نتك الفم مجافتشون ولا لما ما جت جافية كسي بويا ما عندك أهون وجدت رتي نمون الفيديو جتني فيديو سنة رتي دي بيكنوا في برواده بوليتيتي أنا متوقع بليسة وفي بري بليسة وفي سنة راد إفهم أنا ما قافتشون كني ولا لما متي بيكم سمالي إلما أنا ما تيكن هندكم قرنجرو إن تديفهم ما قافتشوني مود إفهم السيف قلوك أبنا ما ديس ترابي وديفهم أنا ما أفكر أوانت إيه إرجع ديفهم ما قافتني ديفهم كان كسيف قلو دي ديمو والباتي سوشيال ميديا رتي بوس وانتاني ربي كان كديفهم ما قافتشو قرر ربي ديبو دعاء قدرتشو مالي والبعض السوشيال ميديا رتبون هم تك فايدة سيفين قبول وانت سديسة ديمسون كيري ما فيه وكان كسنج أرد سيلوفا مالي والبعض السوشيال ميديا رتبون هم تك فايدة تك سيفين قبول بليس أبلينتي هم بوينا والبعض يعني ود ميديا ላይ ወጣችሁ ተጎድታችሁ የምታለቅሱ ሴቶች ማለት ነው ከተቀማችሁ ልምከራችሁ ምክርና ሻወር ከራስ ይጀምራል ምትሉም ማጣፉን ግን እየመረራችሁ አጡት በህይወት የትልቅ ቦታ ያለው ሰው የመከረኝ ምክርና ይጠቀመኝ እንባሽን ለማንንም አታሳይኝ ያለኝ አንቺ ሚዲያ ላይ ስታለቅሺ አንቺን ስሜት ከሚረዳ ይልቅ ተረትና ምሳሌ የሚያደርግሽ ይበዛል ህመም አለው ይሄን ስሜት ያላሳለፈች ሴት አለች ብዬ አላስብም ምክንያቱም እኛ ሴንሲቲቭ ነን ላይክ ጉልበታችን እንባችን ነው ወይም ስሜታችንን የምንገልጸው በእንባችን ነው ግን ብቻሽን ሆነሽ ውጣልሽ አታሳይ እዚህ ሚዲያ ላይ ወጥተሽ ስታለቅሺ ስሜትሽን ከሚረዳ ይልቅ አንቺ ላይ የሚታርተው ወይም ይፎግርሽ ይበዛል ለምን ድሉን ትሰጫቸዋለሽ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደዚህ አይነት ባህሪ ለሚያሳይሽ ወንድ አንቺ ከሱ የተሻለ ማምጣት እንደምትችይ ማሳየት አለብሽ ገልብጩ ምንም አይሰራልሽም አንቺ ጋር ለመደወል አንድ ምክንያት አጥቶ ላለመደወሉ 1000 ምክንያት የሚደረደርልሽ ወንድ ማለት ነው በተደጋጋሚ ምንም አይሰራልሽም ምንም ማለት ነው ከሁሉ ነገር ሻሶጩ ሁለተኛ ነገር በሳምንት አንዴ ምክንያቱም አንድ ሰው ጋር ስትዋደጂ ጤናማ የሆነ የናፍቆትና አንቺን የማውራት ፍላጎት ይኖረዋል ያ ፍላጎቱ ጠፍቷል ለራስቶሻል ገባሽ ማውራት አይፈልግም ማለት ነው ትዝማቲውም ይሄን ያመረራችሁ አጡት ስለ ቀን ውሎሽ ስለ ሁኔታሽ ስለ ስሜትሽ ማወቅ የማይፈልግ ወንድ ምንም አይሰራልሽም ለሙጥኝት ያለሽ ከሱ ጋር